Machiegni kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien. Bila e kaunti ma Mombasa mako ji maromo 27 moting'o mine kod nyithindo ma ichich-go ni osebedo ka tweyo kendo timo alam ma ok oyangore maler e kanisa moro manitiere gweng' ma Changamwe, Mombasa. Gikoni okang' mar keto nyithindo e kanisano en rocho ratechgi mar somo kaachiel kod mano mar thieth, kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko koro leronwa. En kanisa midendo ni Zion Fire Anointing Ministries mantiere e alwora ma Social Hall e Changamwe, Mombasa. Kae emane obila ogoyo gono mine 7 kod nyithindo 20 magichich-go ni osebedo kodak e kanisano kuma gitaye chike matek mag dini. To bang' yudo maling'ling, obila ne omonjogi kar saa 1 mokinyi kendo chwalogi nyaka e stesend obila ma Changamwe kuma ogeng'negie. Tuliweza kupashwa habari na Mwananchi kana kwamba kuna mama mmoja ambaye alitorosha wanawe 3 wa umri wa kwenda shule na kuwaweka katika kanisa moja area ya Changamwe bila elimu, bila huduma za afya. Tuliweza kufumania hiyo kanisa Zion Fire Ministries, ambapo tulipata wamama 7 wakiwa na watoto 14 wenye umri ya kati ya miaka 2 hadi miaka 15. Obila masani manyo jotend kanisa no koni gisechako timo nonro mar yango kinde ma jogo osebedogo e kanisa kanyo, mabende gikoni lwasi mane giyude nyithindogo bende ok ni kare. Hali ile tulipata hao wamama na watoto ilikuwa ni ya kusikitisha. Manake tulipata hao watoto wadogo pamoja na wamama wote wamelala sakafuni wakiwa wamejifunika mashuka. Na kama unavyoelewa, area ya Pwani ni area ambayo iko na mbu wengi sana. So watoto wadogo wakiwa wamelazwa sakafuni bila vyandarua vya neti vya mbu ni kuwa hatarisha maisha yao kwa magonjwa yanayoletwa na mbu. Magite morese chagi mabuche dhi nyime kadhodh na mchumbi e winek makoch mag oganda makwar ma itudo gi weche mag mako chike matek mag dini to chutho e bungu makwa Binzaro kaachiel kod mano Mashaka Hola kuma jokanyo ne jiwo ni otwe maonge chiemo nyaka giwit ngimagi. Tumeweza kusamon wasimamizi na wachungaji wa kanisa hilo, na hivi sasa tunavyoongea hawajafika, na tutaweza kupata maelezo zaidi ama habari zaidi baada ya kuwahoji. Wale watoto ni kati ya miaka 2 hadi miaka 14, 15. Kuna uwezekano kuna wengine wako pale ambao wanafaa kuwa katika mashule zao wakiendelea na mitihani yao. Watu wajaribu kujiepusha na madhehebu potovu ambazo zinatokezea kila mara kwa wakati wa sasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.